تماشاوان نظام بچنالی باکوری کردستان مردینه بشا کردی زانینگه آرتوکلیه لمردین و 216 خواندوان ماسترا بتز و دکترای ورگره اکادمیسین و ماموسته بشا کردی لزانینگه آرتوکلیا مردین میکائیل بلبل راگهاند که هجمارا خواندوان ماسترا بتز 105 خواندوانن جوی هجمار 130 جبو کرمانجینه 20 جی ین کرمانجکی زازاکینه هجمار خواندوان بتز جی 40 کسن جوی هجمار 24 جبو کرمانجی 6 جبو کرمانجکی 10 جی جدرونه خواندوان دکترای 26 کسن جوی هجمار 15 جبو کرمانجی 6 جبو کرمانجکی 5 جی ویج دروبن اما اکثر بچنه جنب رز میکائیل بلبل اکادمیسین و ماموسته بشا کردی لزانینگه آرتوکلو یا مردینه او بخون حال آمده ویج آمده لگل مبه ماموسته میکائیل دم باش دم باش سرچاوان بله و 216 کنتنجان وقتاندنه جبو ماستر و دکترایان به تز و به تزجی اف ای سال و بویرنگی هجمار زیده کر یان بریجی هر وهابو بریجی هبو براستی وان سال داوی هنکی کم ببو لی پشتی 2012 بکی هندزانن اف برنامه ماستر به تز دست بکر مزیده تر وردگرتن نها بیا یعنی سه چهار برنامه هنه از خوازم به جمله وانا خوش پراوه بکم شروع بکم بله نه ماستر بیتزه او جبو ماموساتیا کردی یعنی هر زیاده جبو وی کنتاجانتی فکرن مثلا 130 کس جبو کرمانجی و 20 کس جبو زازاکی ما یعنی زاننگه هیو بکری بشا کردی خوندکار دیورگله وانا یبن ماموستی کردی بله لیدن ماستر بیتزه او جی یعنی 24 جبو کرمانجی 6 جبو زازاکی وانا ماستر بیتزن دکتر دیسا سال چوی جاساس هاتو بکرین لی ای سال جبو ماموستیا کردی هنگی دن زیاده تر بو یعنی بله ماموسته میکائیل علاقه خوندکارا چاوایه کرمانج زیده ترتین یان کرمانج زیده ترتین زازا زیده ترتین سرلیدان چاوایه گلو دنا برا زاراوایان ده براستی یعنی او سرلیدان سالم پیشی گلکی باش بون هنکی مثلا کردی اون دزانن یعنی اگر تعیین کردن و دامزراندن ماموستای باش به سرلیدان زیاده دبن روشا پولیتیک باشتر به آرامی هبه اتمسفر پولیتیک سیاسی باش به دیسا سرلیدان زیاده تر دبن ام بینم بیرا خو مثلا پشتی 2016 سرلیدان گلکی کم ببون 2016 darbe çevil Türkiye 2017 19 گلک خراب بو علی مراجعت نباش بو راستی لی انا وان 2 سال داوی دیسا هنکی زندگی بونک چه بوی باشتر یعنی بله شرطین وین ورگرتنا وان خوندکاران چنه گلو مثلا کی دکاره وره سری لی بده نه برنامه ماستری لازم مزون لیسانس بن 4 سال لیسانس خلاص کردن او لی دکترای لازم هم ماستر و هم لیسانس بوان رهبه او برنامه بوان رهبه سالا چوی از بمناسبت او کاوه از خوازم بیاجی بیجم مثلا کردی روجلات 4 حباتن جبو ماستر دکترای لی کنتنجان ما گلک والا من جبر که های گلک آجه چه نبو هیوید کم او برنامه واجی بمناسبت گلک اسپی بحثه یعنی بفکر بیجن 10 کنتنجان جبو دکتر ها بولی 4 کس سری لیدا 5 کس سری لیدا کنتنجان ما والا من کرده باشور جی کرده باکور جی دکارن ابو ورن ای روجلات جی دکارن سری لی بدم bu münasebeti eskhazım ve jibi bejim. Bel. Yani teveccüh gişti ne xarab heyj bu kurmancı ji zazaki Merdin dezavantaj ama çi ne mentikaya zazali hanim. Li Merdin nüfusa zazayatına hund zanen zaza betir li mentika dersim u bingol temerküz avan lurim. Bel. Yani bu an piçek zahmet beyin hatta Merdin'e ledi sajitin. گشتی توجه کی چون که اجبار که بشه کردی از زنگه هم مردینه
کەڤنترین بەشا کوردیە پشتی 2010 بوو و بقاسی سی مامۆستەیەن ku doktora kirine lûr hene yani kadroya wê baştirîn kadro li zanîngeha Mêrdînê heye hûn dizanin li Mêrdînê li Wanê li Dîcleyê li Bîngolê li Dêrsimê beşên Kurdî hene lê ya herî kevin ev bû 15 salê beşa Kurdî beşa Kurdî 15 salê heye û tecrübeya 15 salan pêre heye yani. Belê eger we 216 destnîşankirine ciyê we ji bo 216 kesan heye lê eger serlêdan zêdetir bin hûnê bi kîjan şêwazê wan wergirin ezmûnek heye yan mulaqateke hevpeyvîneke bi çi rengî hûnê wan hilbijêrin? Erê ew bi giştî em azmûnê çê dikin azmûna zanistî heye yani xwendekarên masterê jî û ê doktora jî dikevin azmûneke nivîskî û ê biyanî ji bo wan mulaqat jî heye û ji xwe şertê wê me parve jî kiribû hûn jî dikarin parve bikin bi rastî belav bibe gelekî baş ji ber ku yani ji bo têkiliyê nav Kurda jî gelekî baş demekê wexta gelekî aktif û beşa Kurdî ji başûrê Kurdistanê sal najê 15 heb 20 heb ji Silêmanî ji Hewlêrê ji Duhokê ji Zaxo datin dixwendin ji bo ew têkiliyê nav Kurda jî gelekî baş bû. Lê şertê sereke ew ji xenî dîplome û transkript tiştê wisa resmî elbet bawayekî online dikarin serî lê bidin ew jî tiştekî baş e. Lê roja azmûnê lazim hazir bin û dawama vê bernamê jî heye. Yani bi giştî şert ew kin ê resmî hene û bê azmûn nabe yani hemû bi azmûnin û mulaqat heye yani bi taybetî ji bo kesên ku ji derve tên mulaqat ji bo wan jî heye. Belê. Bi vê awayî yani. Belê mamoste Mîkaîl pirseke din jî li ser mesela kar e bêguman kesên ku tên hem master hem doktorayê dikin yani dixwazin derfetê kar li ber xwe zêdetir bikin û hinek ji wan jî dixwazin li akademiyayê berdewam bikin bibin akademisyen. Eger ku masterên bi tez yan bê tez biqedînin derfetên kar wê li pêşiya wan kesan hebin gelo çi karî wê karibin bikin? Yani du cüre bi qenata me wero karê bikir du cüre karên ku li pêşiya wan hene yek dikarin mesela qismek ji wan tayin bibin bê damezrandin awayekî fermî di wezareta em bêjin perwerdehiyê de. Du sal berê mesela hilbijartin hebû di wan prosesa de damezrandina wan jî baş pêncî mamoste hat wergirtin. Lê bi giştî hindik têstendin problem gusa heye lê aliyê duyem çi ye? Aliyê duyem evana di weşanxana de di televizyonên Kurdî de di bêjin çapxana de di karên yani sektora taybet de dikarin şirketên taybet de dikarin îş bibînin û kar bibînin. Rê ber wan vekirî qismek ji wan wergeranê dikin em dizanin ana di gelek televizyona de mezûnên beşa Kurdî hene yani di şaredariyan de mezûnên beşa Kurdî hene di yani ji bo Bakurê Kurdistanê taybetî dibêjim. Yani aliyê damezrandinê piçik rîsk heye ji ber ku rast rast bi rewşa siyasetê vigirê dayê yani lê aliyê din de jî eger derfet nebînin di wezareta perwerdeyê de bixebitin şexsî jê xwe pêş ve dibin dikarin wergeranê bikin dikarin di şirketên taybet bixebitin televizyona de di weşanxana de bi vê ayî dikarin kar bibînin yani. Belê mamoste hûn dizanin niha behsa pêvajoyekê tê kirin danûstendin û hev dîtin hene behsa zimanê perwerdê tê kirin ku eger heye dema pêş zimanê Kurdî bibe zimanê perwerdê di vê rewşê de hûn li hêviyê ne kesên ku serî li van beşên kurdolojiyê bidin zêdetir bibin yani meyleke zêdetir bo beşên kurdolojiyê çê bibe? Sedîset yani ew em xwe bûn şahid yani 15 sal em beşa Kurdî dixebitin. Wexta ku siyaset heş dibe û êrîş çê dibin û şer hebe tevecuha xelkê yani nêzîkbûna xelkê û müracaat serlêdan gelekî kêm dibin. Wexta ku aramî çê dibe û hêvî ji însanar çê dibe wekî cenabê te behs kir. Wê demê em dibînin du qat sê qat çar qat zêde dibe yani bifikirin 2012 ez xwe hazir bûm di lijneya akademîk de bûm 2700 kesî serî lêda ji bo mamostetiya Kurdî 2700 kesî serî lêda yani ev di tarîxa Tirkiyê de belkî rekorik bû yani ji bo beşik masterê tu carî mesela ew qat serlêdan çêne bûye ji bo beşa masterê yani üniversitek
جبو که از بیجم یعنی ماموستا بگرید دوست ماموستایی بگرید تجاری 3000 انسان سری لینه دابو یعنی جبو بشه ماستری باش تبیرم 20 کس مبردگر 600 کسی سری لیده 700 کسی جبو 20 کسا جبو کنتنجان 20 کسی سری لیده او چه بو 2012 و مزانن یعنی 2012 پروسسک یعنی آشتیه هبو دانستندن هبون و مذاکره دهاتن کرن قاشو یعنی نرمبون که بو هیوی بخلکرچه بو و بوی آوایی یعنی گلکی توجه باش بو یعنی گلکی میل باش بو و پر دهاتن سری لیده دان ایجار اوجی براستی هیویک نه پشتی وی پروسسانو هیویک چه بویه امدنا خلکه ده بینن ام نزانم نه بچه سری نه سری از خود نزانم اون لازمه بیاج کسی سیاست مدار پسپورین سیاست پرسن از خود نزانم راستی ده ام دبین دناب خلکه ده هیجانک چه بویه یعنی اف هیه بله تبخوا وک شخص لسر استاندارد کرن زمان جی کار دکی گلو هبون آوان بشین کردی لزانینگهان لچند زانینگهین باکوره کردستان باندوره که چاوا لسر استاندارد کرنا زمان گریید وان سالی در باسپویده اره براستی ام دزانون یعنی ترادیسیون کردایان اکادمیک تنبون پشتی 8 سالی کردی هات قدخه کرن لباکوره کردستانه کردی داست اکادمیک ده جوان نقاشان و دوی آسته دوی مستوای ده بپار بو براستی لپشتی 2010 بشن کردی و بون و اکادمی و بون هیری بنگه هکشه بو اف نقاشن سر ستانداردزاسیون اجی آسته وانگله کی بلندتر بو و یعنی گلک مقاله هاتن نویساندن حتی کتاب هاتن نویساندن فرهنگین راستنویسینی هاتن آماده کردن ریبرین راستنویسینی هاتن آماده کردن نقاش در دورا پیوان اکادمیک زیادتر شه بون گلکی تاثیرک مثبت شه بو یعنی انا از بیجم ترادیسیونک اکادمیک شه بوی پیوک گرانه لی بنگه ترادیسیونک اکادمیک هدی لباکور چه دبه یعنی انا وصاب فکرن تنه بشا کردی یا مردینه دا سیاست ماموستین کو ببور سی ماموستین کو دکتورا کرنه هنه وانا مقالات نویسن و به مسئله نقاش دکن هری داوی کتاب راست سر به مسئله درکت پلاندانی زمانی و پلانسازی پلیتیک زمانی حوالک منی دوچند کتاب سر نویسان از گله کی باش دبینم و فایده پر زیاده ام دبینن یعنی دویاری دانستندن به اکادمیسیان تکرن گلک جوین چه دبن با شانخانه به تلویزیون یعنی مدیا کردی را یعنی اف گلکی تاثیرک مثبت استا او که گلکی بلندکه استا نقاشن لسر زمان گلکی بلندکه یعنی گلکی سپاس برز میکائیل بلبل اکادمیسیان و ماموسته بشا کردی زانینگه ها ارتوکلو تو میوان مبوزور سپاس